Kublai ya Ano? pigi parlok ki ba jusnyo tenat ban peki ya kaneka channel te ha kaneka por na don kaneka chaka ba ansa penyelek kai ba en penyakop kwai la syai kasni te Ano? haba pipek ya kini gipung bro lai teli kadang keluj hadu menta nrenga kerpat ya pigi parlok rawon bro ki ba snyo tenat ban yesim menta hakini ki competition lada piwan la syai mestep ru kajaka nakam tajong pi kadang biang paka namar kibawan bu ya kijaka hadu menta kadang keluj kini kijaka bat pilayu ihi kidok karu ilathe hadu shiton khandru kilo tengah kot ngawer ya pi iwei ba iwei wan la syai dang step kajaka nakam tajong pi kadang biang namar kibawan bu jaka menta kam duna te nakaliang kiseng kiba penyaj ya kaneka competition bat diongin nom pensange ya ka jing penilek kai ngin ya pe syakmat tanggata kublai shibun